negara 62. Puari ri indayan mahapun ngalimpura juaya aku babaran haga cuti cerita. Si kamui sanak pulan mak pandai tata cara paham sangon maknihan mawat ngaji sekolah. Katu cawa mak mingan maklumi kutiraya lasung buka kajian tisimak kam jajama. Ya ripak pemilihan sunyin unyin tidata kipak jama luangan kuruk hitungan raya. Kapaya kapajalan kenyin menang so juga injuk muari nihan aki hulun mewaya. Ya mu betik hejongan mulai sumang gahasa kuk nagu ya mak mingan dang akin singgah nyapa. Turun bagi bantuan risok ni mawan arata puari kebagian saya perituk na lupa. Halok rano aturan saya kaya tambah kaya saya miskin na taharan nelon lui pahik raya. Mahab dia puari mak niat nyelawada sangon mawan sunyin ni paling do wat saya ruwa dang kuti balak hati kimawat hak ngerasa mula wayak kusani mamok kabah berita. Di koran ri di TV, ri sosial media masyarakat khusus ni lamon buka suara. Mak takah fotokopi kimak wat sampai data ketusai perlu ni tepat di sasaran na. Kenyen khang ngaji diri palas khang ni bukaca kam huri haga mati mawat kano msaka. Ngedok tanggung jawab ni sunyin guai kam hamba guai sangu kam nanti amal lain ki harta. Hani sepandai ngaji ceramah hani ulama dunia mawan emirani lungah badan tedaya. Sedong kano puari cuti waya aku hija selamat datang sunyin ni di negara 62. Lambar 13 Mei 2020.